गुड मॉर्निंग गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिति अछंदे आपण माने आशा करूची भले थिबे। तबे गाइज आज मु बर्तमान सकाळु सकाळु 4:30 बजची फ्रेश हे पूरा रेडी। तबे चलंतु आज गोटे नुआ जगह जिबा। मु आज जाउची आरडी। तबे चलन जिबा आरडी देखिया केमते कोनची। गाइज ये सब नुआ काम चलती देखी पारे।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା ଆଉ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number. तो गाइज फाइनाल बुलाबुली सरीगला गाड़ी पाखक आसीगलु। आशा करुँची भिडियोटी आपने भल लगी और जदि भिडियोटी भल लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भूलें नहीं। पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे। जय जगन्नाथ।